Maloi lau mali a ho e ki mo lele i tonga ko tonga pe fia ki tarita li lele ki mo tolu ki o mo u ni ngongo mo le te o tonga uluan ki me wakai mafo ki televisione tonga ki he hoani. Wakai koe ki ngahi ulu i o ngongo. Maloloi matampule ta ua no me puke whao singa i wike tupu me ene tau na kita. Me ai tamapiri nisi kalau ni tupo uto alu kalala hufi ai fale fo o ki tuka ngai kau whaingata i alalahi fale maki vaiola pe unity ICU. Whenga mai pa a ngai fitu te smale ni miliona. Pea kau whakataha to ngani me ngai whanua i mamani i hana whamaho inga ko yake beteki ngai palapalema i e pui pui malu i me he la a. Ko e wakailewa e ni ki he whakaikiki. Ko whabau i eni me toko ni komisiona polisi te evita vai lea ke ngonga e letio me televisione tonga. Ai maloloi matapule ta ua ano me puke i whakasinga e wike tupu me eni tau na kita. Ne behe vai lea ne mau he kau polisi whamatala whalalaanga ke malolo koe ni e peki ai hawai whiawhi tōna ki kōsi. Ne ngau e tu heni kau polisi whabau i koni osi malolo pehi apino whangana ni nofo ai i puke. Ne ngoe ni ka kuke hoka tupe whatotolo ke e hinga koe e whatu tamakini. Ne pehe vai lea koe mo ui whika fitua ki eniko leko te he potungai polisi ke malolo mi he tauna kita i he tauni. Ai aku toi kakahake e toko lahia o ni ihok nau tauna kita i he tauni whakahoa ki tau ko sini toko onope. I ene pehe uta poai vai lea ki kakai e whonua ke toi whapotopoto iangi ai whiri me whaitut uni aku nā whai ki nau mo ui koe hiko mo ui aku tahape. E toki whakahoa koe sula ki sina koe ai peki a ha aho i he wikeni. Na e mea e tamapiri nisi kalau ni tupo uto alu ka lala hofi e whale fo o ki tua ngā ia e kau whaingata i ala lahi e whale maha ki vaiola. Pe Unity ICU i he whalai te koe wike ko si mo whakao lai pe e ngahi mea ngau i whaino poni fo o ma e whale fo o ni. O ku whiunga mo e paanga he fitu te smare 5 miliona e whakamori whakapaanga ke Unity ICU koe ni. Koe Unity ICU koe ni koe whakapaanga ia i he kautaha whingai aki whawapule anga si apani ko Chaiga. O whamalumalu eni he nau poloklama ngāwi ki honu whatupulaki koe ICU i ngai whanua e tahawa i mamani. Rotonga e maha ki whamamanahi e COVID tahiwa, kau gea tongani. I e whamatalai whawafonga mi Chaiga ko Hiroaki Takashima, koe Unity for o koe ni ko whakawa o kia i pe ngahi loki ke ai e taha wha, ai ko kau gei ngahi loki ICU e nima we ngahi loki ke peo kau gei ngahi loki ke kau ngāwe i ICU. I gai ngata pia ina ni pehe ko osi whanau nau ka kato ko toa pia ngai lokini a ke ngai mea ngau i whawhai to o kwhie mao ki hono whakalele ko ia o i ICU hange ke ngai mi sini whailik tulo nika pehe ke ngai mea ngau i whaiono boni ki he pe. Nā ni pehe ko i Unity ICU fo o ko i ni e toko ni lahia ki hono toko nia he ngahi ngau e whale maha ki vaiola ki hono toko nia o i kau whaingata i ala lahiange e tuku atu ki whale maha ki. Pehe whoki ki he mahaki whamamanilahi COVID tahiwa me ngahi mahaki pipihi ke pe. O kei whatua me lelelea Takashima e ngawe lele aki he whare mahaki e ngahi tokoni ko ini ki hono tokoni kina ai ki kakai whengata ia o pito he whare mahaki vaiola. I whamatara ang pastoa o si apani ki tongani His Excellency Mune Nangkagen Saku ko hono whakakato hono whakiato e ngawe ko ini ko lawana e whai ai tatali fo loa ki ai. Ai ana ni pehe ku mahino pe tō kunga lorotonga ke ia tongani e COVID tahiwa. Peo kei whaka amu i toko ni programa ngawe ko lawa ki hono whatupulaki mo hono whakaraka i ngawe ku whai i he whare mahaki o ngawe aki ai telemedicine. I he taimne tau pe ko toko ni lahi mai ai puli anga siapani ki hono tokangi ki na o tongani ke te mateu te wangi i ta whaaki ko toa pe. Te tau pe i whakamea ngawe me ngai hoho malu i AstraZeneca ki hono tau i aki o i mahaki whamaman lahi COVID tahiwa. Rotonga nini whamalo i a heni e he tari kita mo uito ki tāsi alia kau online puli anga siapani mo i Chaiga. I he ngahi pou ko toa pe ko nau whaima e potu ngawe i ngahi tau lahi ua o mai pe ki taimi whengata ani mawhona whamaman lahi ai COVID tahiwa. Nā ni peheu tako ni lahi au pito i hono whararaka i ngahi mea ngawe fi teknolosia e potu ngawe. Pea koe whainga maalia lele e nia ki ta i maalia i ato ngani i he mahino o ku haha molo fia ngai tokoni koe ni. Na e wha ua toi pe e he tale kita mo ui e whakamalolo to hunga ia mo oni e potu ngawe mo ui ki he tamatu i ki into po wono mo e tahine kui nina na spau u i he na tai mo ai hano poupoua o e polokalama hoho malu i potu ngawe mo ui ke hige fie mao ke malu i mo ui e ka kai he whunua. I kai ngata aina ne pehe kai mo minit wha historia e nia i he ne tui
Ko e fofa taimi eni ke me ai e tamapiri ni skalau ni tu pou to alu ka lala, o huofi hapolo kalama ko lava ai poto ngau e mo ui. Nā ni whamalo ia fuki heni me kau whaifale i ka tāpe e NBK me kau insinia, nā nau tau koni ki hana whakakato e polo kalama ngau eni. Kei ke heke polo kalama ngau eni ne me ai e ki pale mia leo le o sa miu kui ta mai polo, ka koe minista mo ui leo le o ia e poto ngau e. Kau kei kau whafonga whatimo me tika ka tāpe mi tōpule anga, pe heke kau whakawhi toko lahi. O ko ki he wa awhiriri wake e ai poto ngai medek o to tonu ke tau ngāwe lele ake ngahi mea ngāwe kune malawa o wesia e pui pui malo i me la a. Ke ewa e hokoia ke wesia anga ki mamani. Ko e ahoni na e whamanatua whamanahiai e maho inga koe pui pui malo i me la a. Ai ku tō tonu ia e aho tau no Septema, ka ne tuk whailonga ia i ahoni. Senolita tui vai me whai kiki. I he polo kalamana e whawhalanglangi e pule lahe potunga i tanak panga humai mui kastomu ke le me te wahi. O ne whamamawha ia e mahu inga i kawe inga whawhanua ke wiki whililiwa ke o ea ke tauni, tā kanga i tau whohe ki hatonga tu uloa, pa koe kawe inga ke au whamaman lahi o pui pui malui, ke tau ngāo e whakataha whamaman lahi ke malui e mea mo ui katoa pē. Koe uhi koe whakataha tāto tonu ia o whia mau ke tau tuu whakataha to ngani i hono malui o pui pui malui o mamani, me he huelo e la aape koe Ocean Layer. E he enepe he ne whatewhito i he malu mo e hae kau whawhanua, koe uhi koe mawhatukituki o whatongia e kau maumawhai o wa kastomu. I hono sevi o ngai whamatala whapepa o ngai nau nau tene malawa o wesia e pui pui malui o mamani, me he huelo e la a, ai ane whamamawhai ai e kere me te wahe. Moi whakafo i tui tui ke tau ngā whakata, ke he kawenga kua whotu. Tau tū o whahamea. Kai aua te tau whakahanga ke. He e ku tūnu ku mau pē whainga taa koe ni, he taimi ki he taimi. Kau ki iawhe si i peheo, ato whangi whehui. Ke toko nyange ke hanga ki tau wakai ki he paropare mani. E kou tui ka pau te tau whakamamafa he mea totonu, e aha noiwi kono whaasisi e paropare ma koe ni. Pea kou tari mea whangi whehui maa koe ni, koe uhi, ko au na mo fili ki hao whae rea koe ni. Pea te whihu pia mo tari, ka mo wakai mea pepe, wo whio whia te tonu. O ku tupu me he ha ai uesia koe ne ai pui pui malui. Ro whihu ia, tupu e ha. Koe tari, o tupu ia mo hono tukuanga e kasa kona ki atakai. Whio no wa. Koe ngāwe le vai a hai. O kune whae ngāwe ta whapote koe ia. Koe tari, ngāwe a tangata. Pe koe moa. Whio no tolu. Koe hea rewa mea kune teke e tangata ke whaipehe. Ha mea utau ki whaipehe ai. Koe tari, koe fu te wolo ko sio kita. Hoko ngahi mea ni maamani ko sio kita. Lolo tonga ini ne pehe pule lahe potunga e meidek Paula Mao, koe tu unga pelepele ngesi o e futo tu o e ngawe hala ake ngahi nau nau me a ngawe kasakona i tonga ni, tene malawa o wesia e pui pui malui o mamani me he huelo o la aha. O kukau e ngahi mea ngawe koe nia ngahi kasakona mi he mea lele, bisi ni ea whakamokomoko, pehe ke ono tuto e ngahi leta mea lele me ngahi veve pelestike. Nei whoake e pewe ngai Steve Keiti ke ngahi kautaha mo kau ngau e potu ngai kastomu, mo ngahi ako angai ni ihina nau kawat ki polo kalama ako whakatau kei ki he totonu ko ia a hono ngau e aki e mea ngau e whakatupu e sia ke pui pui malui, me he huelo whatuta maki o ila a. Mai ango ngā leetio me televisione tonga, ko Senolita tu i vai. O ku whahoka i he whiawhi ahani e o wau malanga i a Queen Elizabeth Siwa o Britania i he senta o Lontoni i he Westminster AP ke toki te lio i he pongpongi a pongpongi. Vai whanua tū pola moi whaikiki. Ko tō moloto e ngai whukatonga katoa pē i he pongpongi e ahoni o te tau pē i tongani mo tō pule anga kei whakapa apa ki hala e tahine Queen o Britania i he ahavalu e mahina ni. Ko a whio ai Britania e ne a whio kingi tupo wono ke ne whawhunga i a tongani ke heo wau te lio o Queen Elizabeth hire ne ha ele atu i he tōpule lulu e wike ko o si. Lolo tonga ko ia ko teimi walu o i pongpongi e ahoni mo teimi walu e whiawhi ane awhi
Ni iai whakaamu me ofisi whakatala whikaolahi a Piltania i tonga ni ke taktaha whahoko whawhamili pe whahoko tau taha pehe kakai e whonua ha whakalongolongo miniti e ua koe whakaapa-apa ke hala e tahine kuini pehe ke hono whamanatu hono wau te lio. Kai ke heo whahoko he whiawhi o e ahonia he wau malanga i o kuini Elisabesi, aia ni au ki he lau manoa e kakai ni nau kiu i he loa koe hoa e tahaua he awha kua osi, ke nau toki au ki he tōtō whaanga i tahine kuini, ke nau mamata tonu ki ne tōtō wha mu whahoko ha nau whakaapa-apa whaka osi. E toki te lio a kuini Elisabesi a pongpongi he mounga o i whalelotu St. George i he palasi Windsor. O ku whawhofua ki he toko wawhe kau whakawhe te nau i he oau te lio o Queen Elisabesi, o kau geia e nea whio ki ngi tupo wono me ngahi haatui i mamani. Koe kau pare mia, koe kau pare steni me ngahi taki o ngahi whanua o e kolope. Koe hala eni a Queen Elisabesi hono tau hivango fulu maono me kakato e tau e fitungo fulu e ne pule i Piltania me ngahi whanua i Komniweli. Kai kehe e whamafolahanga tonu atu i he whewhini i he televisione tonga, ai o wau te lio Queen Elisabesi o whakahoko whangatonu mai a mei lontoni. Mai ngonga le te o me televison tonga ko au wahe whanua tū pola. Nā e whamahino me pule pe waa pule whiunga ku te holo pe te tongi lolo ki he mahinani, ai ko kamata ngai aki e ai te tongi whaokoeni e ahoni moni te kono tāhiwa o Septema. O ku mga tuunga he holo koeni me he lahi ngahi launga i mahina ko sifikau aki me tuai a hono liliu e ngahi te tongi lolo i ngahi pamu he pausa. Alice Tupou mui whakaikiki. Ko e totong whatau taha i pensini ki toan tapuni i totong whaou o panga tau sente ni mano ke lita. Kalasini panga tau sente tol ke lita, pia ko i ti solo lewa panga tau sente hiwa walu ke lita. Ko e ua panga tau sente ni mano i pensini ke lita, panga tau sente tau nima ke lita, ai kalasini pe panga wha sente tau taha lewa i ti solo. Ko te tongo ki na muka mi ton tapuni u panga tau sente fitfita pensini ke lita, panga tau sente tau noa ke lita ai kalasini pe panga wha sente wanima lewa ai ti solo ke lita. Ko te tongo e matuku mi ton tapuni u panga tau sente walono ke lita pensini, panga tau sente tau hiwa ai kalasini pe panga wha sente tau wha lewa ai ti solo ke lita. Ko te tongo e tungua mi ton tapuni u panga tau sente wau fitu ke lita pensini, panga tau sente whanoa ke lita ai kalasini pe panga wha sente wha fitu lewa ti solo ke lita. Ko te tonko ia koto me tuan tapuni, panga tau sente walhiwa ke lita pensini, panga tau sente whaua ke lita e kalasini, pe panga wha sente wha fitu lewa ai ti solo ke lita. Ko te tonko ia a o ua mo uiha me tuan tapuni, e kuna tatau pe ai ko pensini, panga tau sente walhiwa ke lita, panga tau sente whaua ke lita e kalasini, pe panga wha sente tau fitu lewa ke lita ai ti solo. Ko te tonko ia pangai hapai me tuan tapuni, o panga tau sente waltau ke lita pensini, panga tau sente tau rono ke lita e kalasini, pe panga wha sente tau lua lewa ke lita ai ti solo. Ko te tonko ia ahi foha pai mi tuan tapuni, panga tau sente walwha ke lita e pensini, panga tau sente tau fitu ke lita ai kalasini, pe panga wha sente tau lua lewa ai ti solo ke lita. Ko te tonko ia loto foha pai mi tuan tapuni, panga tau sente walnima ke lita e pensini, panga tau sente tau wau ke lita ai kalasini, pe panga wha sente tau tau lewa ai ti solo ke lita. Ko te tonga e wawau panga tau sente ni maunu ke lita e pensini, panga tau sente hiwa ke lita e kalasini, pea panga wha sente ni malewa ke lita ai ti solo. Ko te tonga ni top tap me tonga tapuni, panga wha sente wanima ke lita e pensini, panga tau sente fituano ke lita ai kalasini, pe panga wha sente fituano lewa ai ti solo ke lita. Ko te tonga ni top tap me wawau panga wha sente tanima ke lita e pensini, panga tau sente ono ke lita e kalasini, pa panga wha lewa senite ono ki he lita ai ti solo. Ko te tonga ni wafo o me tonga tapuni, o panga wha sente torono ke lita e pensini, panga tau sente walono ke lita ai kalasini, pa panga wha sente walfitu lewa ai ti solo ke lita. Ko te tong lewa a ni wafo o me wawau, panga wha sente wano ke lita pensini, panga tau sente fitaha ke lita e kalasini, pa panga wha sente fitua lewa ai ti solo ke lita. O matunga te holo koina te tong lolo e mahina ko Septema, ko hika lahi ko ia ngahi launga e maina ko sifika waki me tuai ko no li liu ai te tong lolo i ngahi pamu he pausa, pia o ngawe whataha e pot ngawe whatau aki ma langa whalakalaka wha ekonomika mo i kautaha lolo ki ono whapapau i uli liu a ngai te tong lolo ko toa pe o whatatau ke te tong lolo wha o koina i tukuatu me he wa apule whiunga. Tupu me sisi koe taimi ke whahoka i hauno liu koe ngahi te tongi lolo i ngahi pamu koe i tonga tapuni, ne kai ke whahoko whatongi ai ngahi pausa i tonga tapuni i he taimi ni ma ke walu koe pompong ni koe hi kai malawa o whahoka ngawe koe kautaha lolo ke no liu koe te tongi i ngahi pamu o whatatau ke te tongi lolo fo o.
Lotonga ni ko e totong fo lewa ai kasa ke 4 September ko ki te semana ai kamata ngoi ake pe moia i he ahoni. Ko totong ko no fatau tau taha ki ton tapuni o ko panga fa sente festival ke kilo ai kasa pava o panga fa sente va nima ke kilo panga ha pai panga fa sente hiva no ke kilo o noa ewa o ko panga nima sente valua ke kilo pe ko hihi fo no top tapu lewa o ko panga fit sente tahawa ke kilo. Ma ai ngonga le te o mai televisione tonga ko Alistupo. Peana e tāne he kamneti e wike kōsi ke hoko atu e mahinani a hono to o e tūte o ngahi nau langa. Ko e hirange e nia ka kātu e ahotoru taha o siulangi ta o ni e taimina e to ai hono tūte o ngahi nau langa. Pea whoki lewa o tūte mai e mahina kōsi. Pea te whakahua tupe ke kamneti ke to o ai tūte o toki tali me eni wike kōsi. I he lau koe ki he tūte wahe taha poini no aua kupu tolu kupu si uraki pi. O kupehe mai ai ko pau ke whakaata me he tūte kastomu ai uta nau langa kotoa ki hondo langa e ngahi api no whaanga tahataha. Ngahi polokalama ngāwe whakakolo me ngahi polokalama ngāwe ki he ako. Ko e tutu uni koe ni e toki ngata ia ki he ahotoru taha o ti sema o i ta uni. Ko e ngahi hongo pia i lea whakatonga ki he o Howani ka ki mua pe tau mawai tuto whakaingi pehen ki ngahi ulo i ongo. Mālola ma tā pule ta uano me poke e whaasinga e wike tupu me he ene tau na kita. Me ai tamapiri nisi kalau ni tupo uto alu ka lala hu fie whale fo o ke toka ngā i e kau whengata i ala lahi whale maki Viola ke uniti ICU. Whiunga mai paangai fitu te smale 5 miliona. Pea ka whakataha to ngāni me ngai whanua i mamani i hono whamaho i ngā i e mau inga ke vete ki ngai palapalema i he pui malu i mei he la a. Koe ka kātoi pea ngahi ngongo i lea whakatonga me le te o tonga o loaki meiwa kai mawho ki televisione tonga ki he hoani. O ke whakaamonia o taki kotoa pea ngahi ngongo ni ki rato whare kotoa pea. Whamarot ki tau ke i whi au mai, ka mo mea.